kayak ni kah nya maginin sana ku mik pa dojak reng bin bah jak beni kun gula molon Nabi Muhammad doa ke Allah salah situng doa napa wa min zaujin tu syayyibuni qabla al-masyib ya Allah jawab kiap tina kak dinto dari pasangan-pasangan semo tombuan oban kita depak kabek tonah jadi mbian monjan banyak oban nah cengok rajina Keng anu kak tak langkong udah lagi aban-taban lagi anu jamon kak orang laki ni kumon saper ngatupin reng bini minabi tak galep dalam kitab tanbihul muqtarrin minabi tak galep reng laki ni kumon saper ngatupin reng bini wali jamon kak jadi mbian si bagian pada saper wali jamon kak kebon gulen tan ngala jalur lain boy tak mampu kak gulen ni kasi kecak malan bede bangkung menang Roma kocek jagelak buk baan deh buk dua kopa egi kiri na kopa Allah mak nemo ingat ni boleh buru makan ni kepada yang bini egi kiri na kopa tak pangrai aduh ya Allah buk gula matu ada sekejap oleh lagi aneng neng mbian tero masuk surga menteri apa tero nak kini kaki kak tero nek tero nak foto nak jadi orang mulja tero sip kompak mbian mon tero masuk surga nak foto nak tero jadi orang mulja kebalik bi gula syarat lagi salah situngan apa atau ad kaselake je ngalbengal mon kasih laki tak langkong bagi atu ting dek je ngoja terus aki ya cambuin beningan jadi mon tak bela maki pereng nyontel lagi kok mana tak top buk tak top tak bisa anu ya keng laki tak langkong bila sebini ampon alatin ngapti kambian atau ad kambian tak langkong tugas sembian pasepak biar reng laki biar nanti kewajiban gareng bini secara zahir secara batin biar nanti kewajiban gareng bini papunga bini nah bentan orang tua bentan tak langkong pesenang rajinah papunga rajinah sengak urusan belanja tak langkong palampak biar rezeki na montoroi pelancarah biar Allah bentan orang tua neng gelu jadi tak mari nak apa kopa tak tuli mari mau ni kopain mau neng gelu embian tak langkong gula maturah serius embian belanja nah tak langkong papunga ni kakak papunga embian disekian montoro bajon lancar wan Allah bajon lancar papunga bini nah jak gundan te aki sebelum muharram molala tak langkong beni jate mereka jak gundan te aki sebelum muharram molala sabri na lebih ke sebini embian benarin tak langkong embian mau nanti rezeki lebih paringin rajin entan kak tak kira jan tada kak orang mapunga gareng bini ni kakak tak kira jan tada kak ampon dah bukti aki jan lancar rezeki nah barokah yang bian cak rasa ke selake timun selake tanda kalak berdenah tak usah banyak nuntut ke selake sepenting kan bunga engkin apa punta kau sawah tu kau, kau lah datang demol. Bulanan. Tak kok makai selake pu. Jak kacang maki kopi robu Allah. Pada pasapan sekali kopi nah. Lepas temon tu. Jak ibadah remak jak ye, no jak enja. Kan tak pada pernah deng laki ngopi pada jompo punyaan gerung barung dia jero lah. Mun keluar kak ingat makan ni kak macam si aten mulai gelak lagi ingat laki penyetakan persis ben kenal pot sing ngambak gelak tut Allah